الأحاديث الشريفة يجب علينا جميعا أن نكون محسنين تجاه هؤلاء. كن محسنا فيما استطعت فربما تجزى عن الإحسان بالإحسان، واعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بفاني. أنا لا أطيل عليكم، سأفسح المجال للأخ هارون جو ليتفضل، فأشكركم جزيلا. أشكر الأئمة والدعاة والمشايخ الأمهات وكل من حضر هنا قلبا وقالبا. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله القدير رب العرش العظيم أن يجعل هذه الأعمال في ميزان. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله سبحانه وتعالى تيجي نفعلنا على فعل مقصد ويجمع مقبول ويبين منها program يلمين وقتين تيجي وقرص يبجبوجو كنا تريها وأني وكبر ما وقنا شيخ أبو بكر تورو وأنا بسم الجمالك أكيد جل مالي دعاء من فوق ويا أسيرك أنا أقول أن دعوة كنا قلنا يوشك هم كقولك بسم الله كنا سرقة الجنساسا كذا بنقول سبحان الله بسورة كل سيرة وأنا ما شيخ أبو بكر درابة أكيد كونا جيرة نانجو في ديامون كما نالو هذا تاهوني يو هكذا كيسنا نفوق مورا فرد منا نيويا على كل حال هو الذي ديامون بيني كنيا نيومينيا كتي اليتيمين إدمان اليتيمين بين الله سبحانه وتعالى قد إمامهم تفي كما السفارين كما يقول لي كان السفارين خورين كما يقول لي كان. إذا كمبرت اليتيم هنا ليرفي وغنا فايندي كتي تاريخ لهنا وناني توانو غومرني تو خورو بي لنكي انا سلاوا هوندو هم كبارن كما نغا كيتن نورمي يسو خورو اليتيميا يسو خورو اليتيم هنا نو. إذا كمبرت كنا اليتيم هنا تو خombe igar tuwa khum muri khara mi ga jorfen kenci gar haylenki duralin ko lenki angana sef tuwa khum kamanga sirani ga khali imam ahmad rahmatullah alayhi al imam shafi'i wa ghayruhu min al a'imma kathirun wa gi khibaran ko kufri bima kum imam qoro sa wacha يتماهنا عجمي بتتوهي يتماهنا عجمي فتنيان توان يتماهنا عجمي فتنيان كانان كو دينا نخونا. إذا كمبرت من اللي كان تبغو ناتوك تسروان كده كفن نخونا يرينا خارون يكيدان. لذلك يتماهنا فوتوري. إذا خراندان كيلنكي وسيكنا خدنا كمان كنتي كرهيا كفن من شوانا خاونيكي كفمي يتيمني بينك كفن نخو أيوة الله سبحانه وتعالى سين يسرون دعنا يرجع سكتة خبار أيوة بخا أغني كارم بان سري والله. إذا كبر كونا وسوانا كوانا وكتي كفمي يتيما هم أما خبته تخي إن أنكرا خالم من كتة جوا خرام مخمبة إن إيران جل لندي خالم من كتة جوا إيران جل لندي مخمبة سلمنا لمن جوا سوون تسلم مخمبة يخنا سو إما خفاف من بلاس مولي. إذا كبر لا الله دعامي كيف فوق بين كينيا كمنا كم قدرة
yetimen ndara be ga sike khotan wota kan no khonga ay bane mbagay le ndo ngel xati ngel wala nak lingaye Allah subhanahu wa ta'ala arid qur'ana ke no khonga kuno nasrunya motivan kat yetimen njogonde kat yetimen ndeman Allah subhanahu wa ta'ala ti وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا كأيكم ساسواجا الله سبحانه وتعالى تي حكم بيني حب حاجة بريان نهون ساسا حكم بيني حاجة حرم مكون نهون ساسا خسمة خمني حاجة حرم مكون نهون خلوا حرم مكون نكان على حالها خلوا لتابون ينترك اللمبة خلوا لفتو ينتربا خلوا لنا تحكانية بالمون تقاتل الخرابة خد كمون إذا الحاجات كمون مهمة يتمنى كبيرة حكي تونا خمسة واتش كون يتمنى حاجات كمون الحرم من دم حاجات الخفة اللي حرم مسرنا حرم مسرق مهمة كون يتمنى رحني سرق يتمنى روبوتنا الله سبحانه وتعالى جل سفر لنكي كاتيا خمنا عينيا خمنا فالتنيا بيسوغا بندن تيا كوتايو لانغا تلانغا لما نتوقم باللنغا كان غاني نيموم بي توانو بي فوتان كا سوسو سوسوان اذا كمري غانغو كندو كيا ننتي كوفونغا وانا ورسبونسابيلتي موت دائما ندلا كو ننتي كمري غاني انا مكانا بسرا كو نيالي اليتي منينغا irketa ge timene ndanga irketa be timene ndanga yo khassas alhamdulillah wadelilu ko khul na ko waynanti janka suraqun do taranga kebe de ben wa khaswan ko wara de ben arman ne khatri artinya ta wala wakit kofme wagana wakit kofme sasa wacha la shakina ku golu khoro yam yo kha jamanne ni kit kofme وبين قطاع سالك الغصصات باري سكنا وجري بكاتنا تجمع منها خاصم بوك بينه كم مسلو كم مسكو يتم جبي عن قران يتم جبي عن بيت فتن يتم جبي عن بلاد إذا كمرت ولا يتمنكو ولا حق للتخي في بانين ورك القاتلنتي الله سبحانه وتعالى خير بوك جب عن ولا دول لم كنتو بينك أو رخوي لم كنتو بينك أو رخوي ولا حق للتخي لم كنتو كويسري ambali timeni yantimba ambali yakhruba ni kinani gantima khaba ambali miskin ko babele ma ko fon ko nyala wala wax ko tokki na tokki Allah subhanahu wa ta'ala khairin ko ga ga yakadiro kamanga ay an yakadiro kamma dokku nyati meni be ga wala ko ma ala kullam ko do be ga wala ko ma kharsa wa Allah subhanahu wa ta'ala yala Allah ganna khair ni Allah ganna khair jid wala diga be ngari la Allah yafani diga mun ngi diga kamanga wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ta'ala mama de xexerete nga katiya agani mo faba arsa bakari siso nandaga wara o gida papa saho kata gida nyaxol ya maryama marega kefini asatanya nandaga wara gida nyaxale bege ni maryam haydara kefini wafi kado kapalema agan al husayn jara saho kusuko mantonga se logana mo to ya kamanna ya ko ma kuani tohrande keke kini kubeni faba o kilo do saha o kille na ngir kencho ya khadi na ko fokki su mama te wala su be ga gereya ko fundo ke sa sire fa sire aya su mama na aya su dawani kemiro la toki to be diga o maha to be be wata le kun sa sa igel diga ne kiri wa do ka pande mabe igel kota ke na akinya do kota ke ko ko mo be wati ganati o dal doron ke kota wala kota ke doron tanga saka qur'an fi nyaage alquran kenji doro yenyani aya gani kemre idan kenya doro tay idan kenya woni tay agal wato kapalle ma aha siginte ga sigira kebe ko fokino ko ganta sanko dinan kara o gana dinan kara bana to on kara yagal ba ambana jarande kara yagani agani o kapalle mo wafi ishaqa sisoho misimana ajofe barakia idan digale ma haya inshallah fa yatafaddal mashkuran accompagné kegeni SHS sisoho haqa sauda bismillah di tilisia mayo ti ala no ni ma tilisia no conférence ke genya la dente so ba fana ka dente fedeke amani ke ki wala me kita sari ngali ati yen conférence mais c'est fait oui presso fana ke ndeko
ane konginda kade sigira kini nga laga munda kana kebele bera la timi ni kuda ogere kongere bege nya ala timi ni da nti siso ala timi ni kitabe suba ko ni da irame suba kutilia iga teni sude berni o ya suka pame anna tuba khari digambana ma ko re me ora de utare kinya lenki khari sara gari ni atikam postile no ga conference ke no ngamunda ala timeni kara ina debere ndi ken naga mo sugana linda dawde agini ko hore tinkende sebe kena take ko sereda nti yana sefe aginde ke dorota wakili ayne tini gambira conference ko dunyani oni sigira ko yana france da galle ko dunyani o serebe gana kene beri ay mande wutu idu danga o conference gana ni do so aw bakado batinga o dar suguna ino ko su haragan tete France ay ko nyanga non denne o gana salin tuwa 400 ay halle bagandi ni aga kappe yo agana yere sedan ta munyen golnan le ba ko be modana haga nke gana wuti wal masala sire sire gana wuti garo gani khay ay ko mon nanti gana daga nanti na 50% be gari garo ti kenga wala sire be gel ko to kende berbi na nyille ti bi fama yere ide jarande i tudde ber do nyanyi be buri ga tutana ma minu me khara gana nya keme mo way migeri sigi agana rin ken sedan tawo na kinyandi sa asire soronga agere sigira be wutu na nyille duwa ngala sara ga sefena gana ya maga inshallah wali ustad ko digamu sela amma kemre wana ishaqa tarika inshallah tafadhal bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslima alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mara musukuni baba sai sa asire to na kin ko sike alwa dawo ni xara ko bu ni me ñam kapal mo xam woro xara ko rasuli alhamdulillah kini da so ko ne ki nan tele mo Dakar ko parce que ki Dakar le xaya ga tundu da so ma so bu ni tu a ke ko Sénégal Uli Gambia sino tumbi kata nyiru kimpan lo kiyo bakel ogi hal bakel lo yiri bari mecha gari ni kelse kede untuk batsu nya bakel musa la pa ona doa dan abla afonya gari aslam tunasu toujours na ta on na doa dan nya sakinda sam singa ki Senegal la woni Senegal to tu traverse professeur abla pa antega lekki pada sa amaram do ba toujours wani to ala ka ham kala nak serga be ham kata kari lekki ko da to se kitanga tada da yesa sisi bo ma kin sa mun da kan ko da sa parce que da kan ko ngani to kan kita nasu din tu nasu din ta ga ta ba do ha to ha ko si nekh to tane ma da tan da na din da ni par toujours kin wa kam ni nga boyere ala khayda ngani agam o bana sa ken o bana khana yam dim mara parce que wala na jukul ma o kita o qura kita aro ustaz ngo ñende ko ni ustaz Ahmad Sisso wakati na ni wakati na wakati ile wakati ni kia parce que ko le kisa ko le ma ki yam be mo khasuba ken dangi hande harna ka ku kita kita resa ngi kampal na xarle ngeen xol xabo ki jeune xol xabo ki Allah ki daru ni gino na metu phrase le kinara alhamdulillah rabbil alamin dinan kabar awala kin ngati agara ho kita dinan kabar ngati nke wa ni nga ma toujours on a message mo kay na kin da ni mo ro ro akon message mo kay kin di hawo xibar le tin ma kin ki ni xibar yi so su xam len mo ñay ala tin bu xaar xam Allah ki le yakam kita ki ho ga ni sigrang ki nga de ka ki ta ki no sidi ka tuna ko do ro ki comme ça on petit kasimulo eti kasimulo de telo to day bar kin Allah mu rede on kawo na darusu taki ko le do nek ati ngi su Qur'an ka dina ke ken di lajay ko ni dam to ko wonne
اليتيم ممكن بارنا مرة من الكواتي خرج مول ما يري يقعد في الكواتي نقارن من تلك المواسم بملكين كارك الطويل من ذلك نتيجة كده كنا خلنا من تان ده هو اللي نقول وقول ورد كتير وقلنا كده نقول أنا هو هنا وهنا بس كده أنا وقاتل ده أنا اللي أم بالي نسيرو اليتيم ممكن غيري أنا كم كواليتي مبرر أني دار أني ديما كمبلة أنا كان دير كودا سوي الله ران كاديما أنا كبير غير اليتيم ممكن أبغى تيجي كنا بس ولا كين كابينا لكن كابينا لينكي إنه إندينيا إلا إن سبار إن كانوا الله إن كه هذا بوتا كتير كابلا لغة فاتي أجداري لأن أبو دورا أبي إيجانا أبي إيجانا تيمبار كيف فاتي أمر كوي باني بقى أسأل الله أن بقى لينكي إن كتير تامو سودا عندنا تامو سودا أخبار رسول الله yang kerja hakim kamar paria dan lemni kena dulu ada job pehme bapa tahu nanti kan sini untuk tahu akal ada tim guna berkal maka tu ampai punya kamar amar sini pakai lain di fati amar sini bagai ain di fati kendi seruni kilum tokasi akan kita tu ada kamar alu kita galah kini masih punya kini kita khalia kini suruh بس اللي قبل اللي كنا فاتي بيجينا خورنا يمكننا بني باتنتي أخاص سوقنا كنا مرات من تبدأ يندي الله حد من دقيقة هذا كل شيء كنا كنا يوم كنا وممكن تقول تيم نكوني ديما أنا نيجي ديما داني ميا كمان بس بعدين كنا نعرف ولا هذا هو بالله أستاذ نواف وحسوا الله خلينا نقول معه نسأله نقول إيه kita ngembal nakasukuni kanwar muture nakasukuni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh Sheikh Abdallah Khalil Maligala Remme Tenya Khale Alu Khaiba kini ne buran trani asusu itu akapini sodiko side makonya yo ini dengan nyana kosu ini nya marenya akapini marenya ko ini gidi siga maren ko ini akapini akapini punya ay sansi so ndu itu wuten lakin sansi so ya ko ikapini sodiko side ni ay kembali dengan pembangunan arah diri dan tinggal dalam isu kumpulan apa nanti sanksi kembali balik aja mereka air berikan teknik logonya air berikutnya air menjadi meodu air ile munumutu danak halo yo kundunya nasa tegele mo dilala kwa acinya kalian kampanye ni dan ne kena hakili utumana ni ida kay dome kenya tibira su alhamdulillah tigena dala kenda yang pada ayat Al-Quran itu kini lepas kerana lepas lemu kuli negara kena ngomong ado ayat yang belum kini nak ulu tak dikata ngomong asosiasi kena dulu mati kena assalamualaikum warahmatullahi idan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nawai dema yo kebe ila jahane oda sigala wali Allah ga nawai namto hada be waliye insyaallah tabaraka wa taala yo kebe khassa isa jehete way arbe me ganal no kolle yo uruna talla labal na talla qurani aha tuinde ma tuinde na kubeni igada sambeti kebe kiya soro be ga ta sa sene do fasine danga sambeti ke adjo fe inshallah tamulu sikono como fili ke fili ma ira mu bajoni ala kul hal ko do xal mona kaya ko faado saka ko ga wat ke xala ko sogoro xamul na mané sa ko na ko do kul ben do wala isabata ki kan mo dang sidi kembere kalimatu no yo baba kari nati kisma nami kolon kinanga anna la ka pureti xala be dema minna ki kala bora papa sao inshallah gida afika bale ke nota ni kisma ke ni kala bora sa ko ba kona ke sa orang ni
wala sa wala jota lay doga am sëriñ sa la nekk ni alu fa inshallah Yona tadi ke kasawa kapan dia masih nanti hari ini putus mai so komando foi quando foi mana tu insyaallah taala sebagai asal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabari sao. Kunu yani mama de yan dawat de yani na ko ina golle ke Abdoulaye Mahaya man na kana ga Abdoulaye Mahaya golle be ga ko kundu igana kenjon ko yana muslime andu ngene inshallah taala. Naam kunu yang asa oitu jama bana yani ida nyagare ngere selle akaga sabane ana sapin ko la manu sede ci ila nyaxoron to ga ne Sayda Maryam mi ko don katang inshallah bismillah lembe gana fa ba fitimale asa habuna yo fa be se kan ande ke sa inshallah aya sede jazakumullah khair assalamu alaikum
afo bangante anta kallemo awandana tawfiq soli ko gandi kono ko na to fondation haketa Allah yang gawo silami timeni ko toujours ustaz sama sama ko atoma ko ma da fa sanfra amna ki timeni al dulu ko al ko fa ko ada sukola toujours la sofo be ko woni tari ka siri tari ke fati afa na ko na ta kama ala fi bani la ko be ko mo do ni ka ona giri ona ala ona ko na mi kam conference ma na Kenya ala na fi bani ke bani na fa ata na fa donc yele xale ici de sura on yana mane ni na afa to wa ko so Allah ne ki ni ma ki na ala mare donc boy ko ko ki ni ki wala to asua ni fo ko so ni da ta ka so ni ko si ke ko so fo toujours na fa le ke de ngana ni asu ni mi donc ko so kuni ne so kuni al mamini donc ko ustaz kuni amro si so ko journaliste wala ko ni ke ana ya ko ni ko amre afsa ko se ke ki na na wala suna ko ayal ma aso ala nawala ni kile nanti isu ko nawala ni Allah nawaga ko usula ki ka hito na barkinya activity kudanga na activity assalamu alaikum na nawari wa isrega na khairi toranga mare men simana ada yogoni na tar kange nyaran to yo hakke kundu anan danginta kange kebe go mahaya duna Allah kan nani wadanga aljanna kangu kitamane ko nan ciraw yo kembe ogana gir kenga odari kharalumo ku iga mamande be tengane katta tawaro be ni tawe yogoni na ni dam mameni yogoni na sigida nga sahaba sigida yugum bagani ya halu bagani ko haran chu yalla khadi iga taxike tepete inshallah yo ngana duta serebe ga sebenti ko foke to mamandu ngaya Hamidu Sidibe alali ala mamande tengene ko foke idan demba marena amfana mo bismillah